Nadu ubenai April, hadu Julai, araja aku, kilong kami kibakhla, na kibakha kendung, kilong hadu andrepuai, kikelung kibakhla, hadin balakha kilong raspa nyu. Di Iko awan pentip lemba kilat pathai kubor ba kilong kmi kiba armet bakin sobha ban let register in ledi let ai kerteng hajan ki institution ki jeki la kino ki han sanda ki bram hajan nomor ba kinyo ye ki jingyada but kumbakalong manta kakani COVID station kumne bikitan ki containment area kitan containment houses buildings tedang ilayo lupa ya gini data hangno kidan ki armat para ko gejela kamot yangiru kan compensate ba hakanu ko puar bikitan kanu ko sistem bikin delet kinu kini ki hospital bakilar bisa kan kamsut yaki bat bangilat lembaga ni ban penher ya kan ni kecing klat dan ni kecing yapno jonggi kecing doe jongi ya kilok ni namar nada video ya kecing sumar ya po hospital nadu pasdang ba fibot kendong fibot ya kendon ki bangi a pat ni sumar nada kita ya po ki government hospital ni hapo ki private hospital tu ban register ban ai kerteng bat bangi ngintip bat dang yo ya kini kecing tip ngila ban ai ya kilat king semar hatan go por ngitip hangno badan kilong kemi gi arna da gidi gidi hajan ne secengah itu bat sagawai bre kalong ba ni lemba kani kecing keren kalong ba nyele kat bala ban pensotu ya baro ba ke babhatam ni ba fin kha hapo ki hospital la ni ki health center ndai banyak ban kha hapo yin nomor lada kadang kanu kecing ke complication hayin kan kham sita ndai na ladon apa lupa apa hospital ngila bana kecing ra hang yang tai ngidon hi kecing tuna tang ba ngilai i ba kat bala kat ba fidang register kamot ni nang yo information dan yo information kamon ngila ban ai ya kilat jingada kelong bon ki bakhlap namar beli kajing sumar keba lesi kalong bakla ke ege bangibut kecing kai keba nadu mental lesi kalong bakla tingila apo hospital pentul sotu lagi don kam mandu ki radian ngomong ngila bo lagi don kam kadu kecing sumar ngila panai kecing sumar pat lain nak kita lemba jong kini gila bentenha ya kan ega kecing klap jong kilong kini kibarna bat ki kelong ki barang suka